Asia hebat yang kermen bukan tim kau kami bahai bahar dengan jauh kata Iba kajisu jong kima, lai iba buat sekarang ambil iba kan long hadu kat ni, kawajing ning songsit, kalau kajing football. Dapat mata hari ni kipor cuma ngalek ni kipor football kelak kam kiu biang kelak kiu biang kam long show itu kisan posnya mesra kelak pejak. Bila kemah hari itu kipor ki papa kelak por selong football dengan kepala kalau ke songsit bah. Barang ini kindia sistem tang ega football naru bami igi klub I League kibi klub Shillong ro ibon itu yang kebaklan bat kerman sekaman nang semat ka jela kai kan long biang kum itu ki kuar bam cuah ya kata ngam nak tikin re ngapai kinong punya gini di football ta la kalong Shillong Sports ni MFA gile ki bon bang itolot hi gede clear bila kalang bumi soal ki penyai bahaya kam long bagi tres tong joki la se ki ora bang football kumne makalong mata ting jadi di kisi ya kawan ni football kan long ba no tenat kan upai ba do la nang don kata ka interest mo kumno ban wat pekai long mentate ngar al musim ya ka jayau lang sting ni Kan gol pi expect si baga. ya kata dengan la ban ong tang ba Superman ba an poi sia katong ka kajing sedang jong di pai ba ban songsit ha kajing ede batane football kam tam hang ha so Shillong kai kade ba ki samla kila yo i ba nakaliak ga sokaru kala kam le kam ha ke ban penkiu ya ka jing ya le kai football ni wan hang ni nak benta kan nong se Daga iga beding ni songol tanat ni songol komen kan baka kastiet jongi kadi ke baik football ni habangi pai ba apa dan kat no baki ki songset le baki le kai kan kantame ba kini ki tim bro arteli ki tim ka baki ki khasi jongi hi kini khmat nei tingi ro ni kemen kan baniwan ni ro bangi kersan kan banta jongki ka kani ka ai long ka ai sibon ka jeng mentoy kan kantam iki kena em makin nang kiu kinang ya caprang bat ngira kermen ro baleng ba ka MFA kinam ndai tang bakin sakot tang hapo rilojong ni expect iki ro bakin nang la ban kiu saprang kan bakin ya bakin yo ban ya participate kiwi participate kata Kermen berjob Ka team je kanong se namang ini na nong se Tanta ka jing kermen pede kalong na kabenta kalaway jong ki kun samla jongi bakin don ka interest ka sports mo kinat nya ki jing snil baro adai mangi na ka snong nong se tingi long full support ya ka snong na jong dai te kanong se ka lapen KM biang ya ka football jongi dai bakin kering ya kambun ki kena samla kamtam ki youngsters bakin long interest ki sports bakin shimbenta ki games kamtam balan penlong ki kun samla jongi bakin long ki ba laway ba phanai nak benta jongki